Wanginya. Nanti jumpa girlfriend, mesti happy. Hai sayang. Baju sayang busuk lah. Saya tak boleh tahan ni. Sayang, jangan pergi dulu. Baju saya betul-betul busuk ni. Baru saja saya cuci baju baru. Bila kau balik? Saya tak pergilah sayang. Saya bawa you MK Laundry Detergent saja. MK Detergent ini bukan sekadar wangi masa basuh. Tetapi lepas basuh, baju rasa macam segar lagi. Tapi lepas kering, you pakai baju pun rasa segar. Ia sesuai untuk baju kerja, uniform anak-anak dan banyak lagi. Yang penting, kalau you pakai deterjen yang cair, you kena pakai banyak. Itu membazir tau. Yang MK Laundry Detergent ini pakai sikit saja, tapi baju nampak bersih. Lain kali bila nak buat dating, ingat cuci baju dengan MK Laundry Detergent dulu.